खुरुमजरे आहान बदंग सिंह मुरुई पाउसिंग लालौब सिंह खुलाई थादोक्तुना शांति की लंबीदा संगसिंदुना सौखटप नेशन अमा ओहेलसी हाइना गवर्नर डॉक्टर नेस्मा हैप्तुलाना आर्पिल तौखरे अमदी त्रिपुरा सीपीएम माइकिब पीबा बीजेपी की माई पाक नटे नमथबिरबा मियाम की निंगतब फंगबने हाइना चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौरगदबा बिप्लब देव ना फंगदोरखरे ISTV की पाउमिंग ताबिर सिंह तराम नोक्सबल होना पाउ सन्न पिजरे हौखिबा मार्च की तांग मंगागी अंगन बायुक्ता नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सेनबा गोंगतांग सिंकाउदा खुदथोंगनबगी थौदोमदा लेखिद्रबा सिक्लाइट इन्फेंट्री की पर्सनल नॉर्थ अमर शेरदा स्टेट की थाकते काइखुम उठखे अपुनबा नेशन अमा सेमना होनबदा खुलाई थादुक्तुना मांगना संगसलसी हाइना गवर्नरना आर्फिल तौखरे ngasiu लेखिद्रबा पर्सनल असि माकी पोनपम लमदमदा पोखिनबा अरोइबा इकाइ खुमनबा उठपगी थौरम इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पांगथोकी मदुदा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नेस्मा हैप्तुला एडिशनल सब सेक्रेटरी होम डॉक्टर सुरेश बाबू डीजीपी एलएम खौटे आर्मी अमदी पैरामिलिटरी फोर्स की मकोक थोंगबा ऑफिशियल क्याना लेखिद्रबगी मफमदा इकाइ खुमन उठकी गवर्नर नेस्मा हैप्तुलाना थोकिबा थौदोक थमोइसेंना नुंगाइतबा फावी आर्मी अमदी पुलिसना लमदम असि ngakpada natana miyobigi punsi amadi lantum ngak selbani makhoi boy khoina ikai khumnagadabani laloba singna hingsa thadoktuna sakhotba lambida changsinanaba punamangna honamina saike I'm very sorry about that we lost the life of Jawan. They keep safety and security of our people, our children. It's because they keep awake at night that we all can sleep peacefully. And I'm really sorry that we lost the life of a young Jawan. And my sympathies are for his families, his kin. I appeal to the people, lay down their arms, stop all these activities. They should come forward in building a strong nation, a strong Manipur, a strong state. It is your state also, and it's your people also. त्रिपुरा सीपीएम माइथिब पीबा बीजेपी की माइपाक पनटे मतम सांगना नमथबिरबा मियाम गे निंगतम फंगमन हैना था सिगी मपलदा चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौरगदबा बिप्लब देवना फंगदोरखरे वाफम से हंद पांथोकिबा त्रिपुरा जनरल इलेक्शन दा मणिपुर की ओइना इलेक्शन कैंपेन सरुक याकिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के शरद कुमार ना माइपालपदा हरावबा फंगदोपा मदे त्रिपुरा की मिटे सिंह तोबिमल खंगबा खोंगसत के सर अमदा फंगदोरखेबनी खोंगसत दा असम स्टेट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की स्टेट कोऑर्डिनेटर मोटुम रिनार छु सरुकी हिरमसला रिपोर्ट मा हजिक आइना लेजरिबा मफम से त्रिपुरा की कोनो आगरतला की सर्किट हाउस मक्तदने मफम सिदा आइना हजिक उन्नजगदोरिबसी बिप्लब देव ने फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फ्रॉम ISTV नेटवर्क। त्रिपुरा में लोग आज़ादी मांग रहे थे, बेसिकली आज़ादी चाहता सांस। जितना मैं समझता हूँ त्रिपुरा में घूमने के बाद लोग हमसे कुछ नहीं मांगता था, नौकरी चाकरी तो सेकेंडरी था, इनको यही था जो हमको त्रास से निकालिए। हमको हम कोई भी महिला हो बोलता है हम आज़ादी के आज़ाद होकर हम बात करना चाहता है, सांस छोड़ना चाहता है। आज जैसे बीजेपी का जीतने जनता का जीत हुई तो आप देखिए पूरे त्रिपुरा में जश्न का माहौल है। तो ये जो लोगों के मन में ये इलेक्शन जीता नहीं है, ये लगता है इन्होंने युद्ध जीता, देश को स्वाधीन कर दिया। Right now, employee of the Tripura government is enjoying 4 pay commission, and your election campaign, your party promised to give 7 pay commission. Will you fulfill it? देखिए, why not? ये मैं जरूर, हमारे पास असम सरकार बनने के बाद सर्वादा को 9,000 करोड़ रुपया वो मिला था। त्रिपुरा का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो रिलीज खुद वित्त मंत्री जी ने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। इसलिए हमने जो भी लिखा उसका दायित्व अरुण जेटली जी को है और उनको करना ही है। मैं जो भी हूँ पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, मैं इतना समझता हूँ जो इनके आशीर्वाद के बिना त्रिपुरा उठ नहीं सकते, क्योंकि त्रिपुरा को गरीब बना के रखा हुआ है। 90% केंद्र के ऊपर निर्भरशील प्रदेश है। इसलिए वित्त मंत्री जी का, अमित भाई का
और राजनाथ सिंह जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद चाहिए। What relation will you keep with the people of Manipur and the people of Manipuris residing here? पहले तो मैं ये बता देता हूँ, त्रिपुरा के साथ मणिपुर का बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे जितने भी राजा हैं, 3 रानी मणिपुर से आए हुए हैं। तो इसलिए अब मणिपुर और त्रिपुरा को एक साथ काम करना है। बीरेन सिंह जी मेरे से बड़े हैं और जैसे पुराना जो कहानी है त्रिपुरा का जो सच है वो, तो महारानी ने संभाला त्रिपुरा को। घर तो संभालता महिला है ना, तो राजा को संभाला था, तो त्रिपुरा को संभाला था। अब मणिपुर भी संभालेंगे और दोनों मिल के, बाकी सब हमारे आसाम है सर्वदा बैठे हुए हमारे बड़ा भाई, बाकी अरुणाचल पेमा जी है, तो हम लोग सब मिल के जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है अष्टलक्ष्मी जो है, अष्टलक्ष्मी को हम लोग प्रधानमंत्री जी के सामने पेश करेंगे। So will you invite CM of Manipur in your swearing ceremony? बिल्कुल, मैंने अभी सिंह जी को बात की, मैंने उनको इनवाइट तो किया ही है। अभी डेट 8 और 10 में जो भी फिक्स होगा, माननीय राम माधव जी आ रहे हैं, रात को आने के बाद फाइनल हो जाएगा। तो निश्चित बीरेन सिंह जी को यहाँ त्रिपुरा के लोग चाहेंगे, उनको देखना चाहेंगे कि इन्होंने 3 महारानी भेजा है। तो इसलिए उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। मसीने हजी मसागी सही निफु मफन खतंग गायरिबा त्रिपुरा की ख्वाइदगी नौना चीफ मिनिस्टर ओइगदोरिबा बिप्लब देव का उनरगा वरी सानबगी सरोक्सिनी महांगना त्रिपुरा की मियाम की दमक मणिपुर त्रिपुरा लेबा मणिपुर की दमक अमदी मणिपुर लेबा मणिपुर की दमक अमदी मणिपुर का त्रिपुरा का करी मरी लेनबा पामबगे हाइबसे महा के वाखलोन से हजी थंबिरिबदुनी ISTV न्यूज की दमक जयंत शर्मा का लोइना पाउजम जयबा रिचार्ड रंजन त्रिपुरा। एग्जाम मनुंग नोट तब थिंगलुब ओजा छात्रन फुबदिग हॉस्पिटल योख्रे हौजिक काउंसिल लौदुना सथरिबा क्लास 12 के एग्जाम की केमिस्ट्री थोकपा सब्जेक्ट नुमित की कांसीपुर लेबा स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी दा थौदोसी थोकमनी लेलोंग लेबा गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की महिरोय MD सजाद अलमना एग्जाम मनुंग अरानबा पंबै सिजिनना बहोनरिंगैदा एग्जाम ड्यूटी ताबा स्कूल सगी ओजा लाइमयुम थोइबी अमदी नोमैकापम विजयारानी अनिना अरानबा पंबै सिजिनदनबा हारुबगी दमकता महिरोय अदुना ओजा अनिबु कोकी सरुक्ता फुकिबनी ओजा अनि कोकता असोपन थोकपदगी खुदकता जेनिम्सता पुखतुना चेकअप तौकी सीटी स्कैन सिंगल लोरबो मतुंग ओजा अनि असोयंगाम यावदबदगी मयुमयुमदा डिस्चार्ज तौख्रे स्कूल की हेडमास्टर इरोम राजेना स्कूल से फाव टेक्ट कायदना एग्जाम पांथोरम होनो लाक्ले महिरोई सिंगदा अरानबा पंबै सिजिनबा यादनबा ओजा सिंगना अकनबा मओंगदा सेक्शन थोरंग लौखली असिगुम्बा चेरियासिदा महिरोइना ओजादा खुद थाबा हाइबसि यामना लानबा थोंगने मसिना ओजागा छात्रगी मरकता लेनबा नुंसिनबगी मरिदा अकायबा ओरकनी थौदोसिदा सेनरिबा महिरोई सजाद अलम थौदो थोकिबा मिकुप अदुदगी महाकु परीक्षा थाबी अथिंग पीदुना थमलो मतुंग काउंसिल के ऑफिशियल सिंग मतम सन पाउ पीखी महिरोय सिंग मथकता सब सब एक्शन लौननबा मरि लेनबा पुलिस स्टेशन अमदि काउंसिल के अथॉरिटी दा खंगन खरहरी जिना अनफेयर मीन्स अतौनबगी अमा अपुथोरबा अदा अखोगी इन्विजिलेटरना फाबा अफाबदगी माना थोलागा इन्विजिलेटरसिदा असम पारगा किन थिनबने माना मथकता तामिनेज इन्विजिलेटरसि अनिनेबा अनुपी ngakta oiba amajira khamtokba jangkanda khamtokba amadusu torga mana apubane अदुदगी से प्रॉब्लम से क्रिएट तौरपा अदा अखोगी अकाउंटिंग की सही एशोना खुदक अखोना फामिनरगा अखोगा सही ओसीगा तौरगा अखोना अंगांग दो माजगी अलेफले अदुगा अखोना अकाउंटिंग द केदा अखोना अमरी लेमसिंद अपाउदो पीरबा मतुंगदा अंगांग जे अखोना तोंगान स्किप तौ थम्मे खुलाई पाइब सिंह सेल की डिमांड फाजिंदुन थमलुबा सिनमी अनि कन्विगलोइना थोदोसिर सेनबा KNFN गे कैलरम फारे हिरमसिग मरी लेना ngasi इम्फाल ईस्ट SP के ऑफिस पांगथोप पाउगी मिफममदा डिस्ट्रिक्ट SP के मेगसेंद्रना हौगिबा फेब्रुअरी 23 की नुमिनांग पुंग 10 ताबा मतमदा सपरमेना पुलिस स्टेशन के मनुंग सेनबा बेद विद्यालय 4000 की थबक सुफमदगी सिनमी अनि अबोम बिसोरजित सही कुंट्रानिथोय अपोपा कुमार नुंगोय अवांग लेकाय अमसोंग थांगजमसन सिमते सही कुमार अपोपा जिनमिन लुन्स थालोंदगी हौजिकना मंत्रिपुर खिता लेबा मखोय अनि खुलाई पाइबसिंग फाखि मखोय अनि बु इम्फाल ईस्ट अमसोंग थवाल डिस्ट्रिक्ट की लोनबा सिंग द थमले हाइबा कनबा पाउ फंगबदगी इम्फाल ईस्ट अमसोंग थवाल की कमांडोना गंगपिजांग जौलैंड सानुंग बुंगबाल खुलेना सिंग मफम सिंग द थासगी मरिदा अकनबा ऑपरेशन सेतकी ngarang akaknaba pawma fangduna sinmi ani atopa mafam amada bungfan khulelomda pugadore haiba paw fangmadagi Imphal Police amasung Thawal Police Commando sing operation setaki maduda thongkho haw kibgen sahine phu jolel khul manaki umangamadagi fagaki mahak KNFN gi
hand collins kibgen gi makada lupa lak manga gi damak ta sinmi ani du fabani haiba khangmangam khi police na makata na akan mathabak lokat padagi ngarang nongai aduaida sinmi ani thadok nak pagal loinana local volunteers singi mating loinana ngasiu pung ahum lom taba aduaida kan mangam kibani makata na operation tawduna chenama sing fagan honari haike Thongkho hau kipkian kawi chahi nipu sure allies ta haupu hai gangpijang masa dagini man haibada ma se GMC gi henkolen allies GM se moigi leader se ke nep nelungi mai makhada thabak tawuni labor sing se pharaga moina gangpijang zawlen sai marak ki ching sida thammaga lupa lak yang khai se demand tawraga ani labor ani se chingda lotlaga thambani khoigi kidnap person ani se thibo oina thi humbagi thabak se atheng manung dang baw Zathabani, Zathabasida, my pressure se, Koina, Kana, Sumana, Pisilak, Padagi, laborer ani se, sing Sida, Hundo, Omaga, Moy Lemho riba, Ahum se, Chin givene, Moy Marina kidnapped over local volunteer Karaga, Kochiti Minaraga, Koi Pangaga, Koi Ahingi Pung, Nongalakpa Pung, Ahum Saida, Koi Park river laborer, Ahum se, Koi Sagolmang area, Saida Moy Kumdaraktana, rescue Tobone, Koi Nasagi Pariba. Koigi kidnap ke dar se kidnap to buda masamuk yawe moi mari ni hairabni mana masana haijabada thongkho kipkian elai saupu se koina sagolmang piesta sinargani masiga loina loina na haujiki GM soigi kangbu kidnap ne lungi se series of abductions kidnapping da jenaba ransom da jenabnina koi makhata na operation se kanna chathagi gani public sing na su hairibo miyoi sing sigi ani movement leiba ma ipaw leibada paw PPO sajok PPO koi sigumba yam sathiba kidnapping and ransom gi thabak se muthatna ba honabada police na angam ba hotna jage mayam na su mating pangbiyo Nilipadma Higher Secondary School Sekmaigi Nauna Sab Girls Hostel Agriculture Minister B Hankale Anangasi Sangakre Tarmaduda Deputy Speaker Robindro Kaksan Kendrugi MLA Y Shurchandra Samai Kendrugi MLA S Dingo Ya School Kendrugi MLA Saitraberta Wangoi Kendrugi MLA Olukoi Susukaki Minister Hankale na Government na sina miyam ga kusam naduna saukat lambida kumang soksina sangsali ngasi hangdot leba Girls Hostel sina minority mahiri singi mahimasing tambada sauna kana mapibang amlagani haike Semai Kendrugi MLA H Dingona Government Asina Sahi Mamapung Park Pa Asida Semai Kendru Resu Tongan Project ya Paikatuna Miamda Koshin Nana Bahonari Haike Santi Yambem gi Pungi Solo Performance Mangasi Zen Manipur Dance Academy Utkre Santi Yambem Lisingani Amagi September Taramathuida World Trade Center da Lekhidraba Jupiter Yambem gi Masanupani Maki Apokpana Hinglingaida Manipur gi Nat Yokhana Bahonaramba Adubo Makha Sathaboina Santi Yambem na Maitei Pung Tamduna Nat Asibu Yokhana Bahonabani Haike To know a lot more about my culture. This is my first time coming here by myself. It's also the longest time I've ever spent in Manipur. So, yeah, fulfilling is the best word I can describe. Do you have any future plan to take up Bongchalom as your profession? Not necessarily a profession, but something that I'll definitely pick up and play by myself when I'm home. And there's a place in New York City that actually offers Bongchalom lessons, and I might stop by there once in a while and see if I can learn anything from them. I'm 21 years old now. I have my education to finish first. I'm about to go to a school in the fall time to achieve my master's degree. Afterwards, I'll start making plans. Sadel District ki Myanmar ga tainaba border pillar Humputaret Manax and Bongzolda IED Pokaibada Kunipal Shuba Raffles ki personal kara sopan nang hari todo se ngara numidang warang pung mga minute kuntrarum taba aduaida thangna na bom ahum pokaira kibani hari hozik makataba pau cameron pizit ringaida tin mabre matang lobanese Kaidowino kanano kaigino kaidobiyo masipumna Loi lebede gari ahan maga tong ngamdrone pura laga tongni khaliba namai doi kaidro senbun puthok leibedi ngamdra senbun puthok tana leiba ngamdrasu imphal finance ta salo ai jo ahan ba leingam tadana imphal finance tagi loan oine lori imphal finance na nongbu manung de gari loan lobu yabni tong chaba pizeri adom na pam makal gari kudingma lobu be yabni Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city.
JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West, and at authorized dealers across state for a smooth drive. Quick zone gidi tatis college di. Mambal suma pang kuding jam mana yo suma ngoroi pista calabrina na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amum piri sidi. Baz electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar Break matung da taram nong seri makhata pausing Mapal suba sector gi miyang makhada taruk suba some rifles na sinba Delhi Agra madi Mathura satkadaba Operation Sadvana lising ni taraganipal Speaker Wai Kemsana Palace Compound leba Govindji license gi lamthakre tarmadu da some rifles ki officer sing su surgaki nupi tarataruk yaung na miyoy kunmangana kongsit asida surgari kongsit asida India gi president su unagani Speaker Wai Kemsana kongsit asi aswengam yawdubu obiu haike Ambuka yana sahati porpo wala sano ay babae kita ndarganda sat pagi labi da awan way kaya khang kasu sorgi kubam yo pango aina soran ni jadi ko thagase Manipur government employees sing tare suba pay commission sana lo high demand gi matang da Manipur government services federation na chief minister nong tom biren unakhe issue sing matang da 100 Imphal lakadur ba prime minister Narendra Modi da wari sagni habigi thazaba chief minister na pirak padagi March tara taruk fawa khongjang sangsin dana ba pirap lawre hena federation gi general secretary L Purunjit na phongdokre state guest house pangthopa pawgi mifama da federation gi president Dr M Rajendrana Pensioners Association gi President S. Jamesu Suraki Urunjit na makhatana March tarukta employees singi demand sipi drabadi makhatana kari PRF logdagi habidu punna lepkani hari Honorable Prime Minister lakadori bisi tangta tukta lakani na hari bisi da mana laktopira magadi that is well informed to every employees and teachers workers of Manipur under the government of Manipur awa khongjang khongthang mo gani habidu mo thamde baglo until then akhui taita to phabugi pion chima yengaga makhatara pagi step ti meduda what are the outcomes of the government gi targado thabak thorum jing ti kamai to no habdu koi kana observe tar jaraga koi next step to modi federation na Manipur government services federation na sanction lakani habjima tambege Manipur da integrated farming system apung phana paikhat labadi lomi singi income saru ohum dagi hena laktuna prime minister na lising ni kungani thoi fawda lomi singi income saru ani ohena na ba padam Manipur gi oinadi aruba oiroi haina Central Agriculture University gi vice chancellor professor M Premjina phongdokre ngasi kisan Business School kumbitera khongi lomi kunna sawa kangbu ma Meghalaya amadi Sikkim da numit mapanigi khongsen ama lamphel pata leba Central Agricultural University gi head office tagi lamthabagi thoromda phongdokibani mahana makhatana lomi singbu agri entrepreneur amamam ohenduna senthok lambi fagat hanbaga pandam amaga loinana organics farming anoba technology amadi national awardees singa una hanaba amadi Yanghanduna ahenba loksing fanabagi damakta exposures visit asi pangtopani haike Maruana akoigi doubling farmers of income sigimat maram da ko university shin tongan tongan technology me amam futhokre and university shin su maruana ngasagi Manipur gamba jaga sidadi maruana ko doubling farmers income sidai da maruari besu ko quality seeds planting materials haitare masi matamchana asheng phangba aduga ani subada ishing phanghanba asi darkar lai farmer income tawge hargadi university su ICR institute su department of agriculture horticulture veterinary loin fisheries loin sanction darkar lai loina na Manipur da laidiba asagi farmers producers company self help group joint liability group laiba mayam singsi akoi iho ma sagat darkar lai koi asagi second green revolution si northeast dagi Manipur dagi haurisi haibagi asai akol wakalon si sense to wi lai aduga technology gi matang da hargadi akoi technology yamna lai aduna northeast ki natraga Manipur gi context dadi doubling farmers income mai si yamna lubanate aduna integrated farming system haiding asai crop ta thaba nataba asai crop thar kan dai pukri legre nga su yokshin ba natraga na ai akoi beda yen jok natraga og loiba si tor kan dai da asai
ngasai karigamba crop to fail oigragasu atopa nga dagi natraga yen dagi natraga ok dagi mag income se adum makeup to we aduraga dinga se integrated farming system torgadi income si double triple times 4 times 5 times hangat payam yogre adra Manipur ki context study integrated farming system se koi shandop ko darkar lai adra integrated farming system ai si age old practice ni harni akhoi gi ipa ipu sing to biramani sumna dagi university I share gi tarap tagi scientifically baigyanik oiba mong da ngasai gi family base apikpa family base natragana nasagi small scale integrated farming system si scientifically akoi lower gadi doubling farmers income si yagani Timmasig lusing bapi ibo pisak mitay na lomi singda ahen ba loksing pinanaba mai pakpa lomi amamam ohenanaba asima khongsanaba Central Agricultural University na sinbibagi damak thagat pa phongdoke bumi culture bumi compost na singba sing season narga leibak le hause mangan bayade tahan bayade haibna singbagi wakalol amakak puchen jarakpa matam masida thabak che paika jarakpa matam masida Director of Extension Government of India Central Agricultural University ki makhada aikoi handak se Sikkim Meghalaya na singba tour program ama mokhoi asomda leiriba kisan business school gi technology mayam ama aikoi da uhanna ba sugumba program ama aikoi sinbi raktuna ngasi aikoi chachaba phangjaba asigi damaktadi thoidoindona kumidera khongda leijariba farmer aikoina Central Agricultural University Government of India loinana sibu sinbi langbira iba director amasung extend director deputy director na chingba punamakpu thagat chaba phungtok chabaga aikoina chachagadro khongchat asi mai pakna knowledge phun phangjaraga aikoi gi iramdamda amuk apply toba ngamjaba punamak pinabiba orasno haiba hamjat thamjaraga tang solution Imphal West ki manung senba Fayeng Gram Panchayat ODF free oiba Gram Panchayat amani haina sakang kraba matungda Panchayat asigi manung laiba me kuntrana saba kangbo ma sekyunggi lunan ba yenglu naba ngasi Imphal West ki DC Geoffrey na lamthakre Pradhan Samasakhi amadi VWA sigi chairman A Brojena Lusingli DC Geoffrey na awang nongpok state singi manungda Sikkim masi lunan bada mangzil thaba state ama oibana Phayeng GP gi myoi singda haktheng na yenglo matungda lamdam asidasu lunan bada hena mateng oinan wa khongsit amani haike so bi state ki amasung center ki thakta ko ge award kya su phanga lakrabani aga masigi haiba gram panchayat china asugam kumang chawsil lebasi masigi factor sing se ko ki panchayat leadership se phajaba makhong kan bai ba tare amasung public ki side ki ko villages ki side ki su bi ba cooperation pi ba amasung achauba afawa thabak tawse haiba tara ka ti masai pulap hobinaraga amaga mating pangnaraga masai ki development damak tari khoi kathok ke haiba dugumba society ne legi se ngasi khoi gi Phayeng Gram Panchayat ki side ki moina sponsor toriba asigumba exposure scheme exposure visit su khoi ki leiba villages sing moina haiba sikim se chatte hairaga sai ki haiba state sida kamaina tawduna ngasai ki hena development ki maikai da chapangami bano habdu khamungam gadra haina aduge maikai da pusin jaba dugumba du ne laujai Swasth Bharat Trust Sure Vaccine ki matangda orientation workshop of Manipur Press Club ta pangthokre Directorate of Field Publicity Nagaland Manipur Region amasung Ministry of Housing na sinduna pangthokiba tormaduda IMC ki Mayor L Lokeshwar Directorate of Field Publicity ki Regional Director Mangjangam Tokthang Susukaki IMC ki Mayor L Lokeshwar na luna nanaba local ilba tabak thorom sing asida ekoi khudimona mateng pangnarba matamda mai papangangmuni haike Madi akwai hana wakan shengbam zagi wakan shengbam na dung da sabab shengbam ka dong ne wakan shengbam na never force na ka dong ida akwai solve to ko ngam wayo akwai dustbin bhajana maintain to ba dagi eta drain da ko ndo ko je akwai khata ko ndo ko je akwai sada bi mo na shun to yo si yani makai athu matam ta ko na ba akwai awareness program wenna dan awareness program wenna Mars Taramadi Taramanga Pangtokadaba Single Lusing Singing Numit Amasung Miam Numit Tasik Tang Kunterto in a Pangtolagan Heri Lekidraba Kangzam Padmakumar Iramba Apapa Pitribi Masung Mais Alabatawai Koba like Ani Nazi Uripo Takelambam Lekai Leba Hana Commissioner Rambake Radhakumar Yum the Fonkre Tormaduda Manipur University of Culture Vice Chancellor Professor and Kagendra Sesokaki Tarungi Saromo in a Lekidraba Kangzam Sagi Mui Marigi Mitam Su Hangdoki
Missing Hangalapaki Matungina Yung Kai Cameron Sanarak Padagi Hana Leramba Sumang Lesilaktabana Maram Orga Tangai Fadana Yungi Taudoxing Pangtok Nanaba Lekai Lekai Community Hall Ka Sarakpasina Lekai Lekai Sanabung Oramba Mapam Ka Mangsilak Le ISTV na Handak Yoksang Manungda Koina Satuna Sanabusingi Community Hall Sajan Kibasing Koina Satuna Yenglure Hall Mayama Sajan Kibasina Lebas lagi Nauna Thorakadori Basanari Kiagi practice of later than Nasimak problem Yam Sound Tinere. Although I quickly ball Lampasi Lebana Maramuerga, I could a singer with sports Kudimo de my partner Tazar Pangami, Aduga Lunana, Tanana Lady Ba, Lekai Yamrundegi, players in Lak to the Sing a Sima, I could a singer football give match as Simak Shoy Tanriba Lekai, and the Laibini. Sigumba, Sanapam, they selected the Bagi Awab Mayamase, Masigi, Hogolagli Bas, and Rushing as a Tenere. I don't know Lampasi and Manamaramuerga, I couldn't assume about Thoramas my partner Pantopum Zaribin. The Pa Meducarino, Manas, and Nisicarino have a port to Kangan actor, Pilama, Salaga, for means of Fuans and Aido, Eta, the whole way up in the table. I do a Magi and was a Kandu City, I get Lekai the Kankaduino. Lekai the Kangamana Pami Potsini, Rutadi, and Sagi Atopa. Academy मैम लेकिन को सुन थाबी थाब थार का देने बा politics राजनीति की कनो मंदल लाको माल है आदि होल जे पक्षार सारा बहुत चीज़ कौन मुझे अदु मगी मों सुम उड़क पाए तारे को मतम खरा की मतुंग दे कोई स्पोर्ट चे मणिपुर की स्पोर्ट चे तम सुम सोक्थर कदरा आई थाज़ जबाई Narcotic cell Infaleske Kamuna Nupi Police Yauna Kabai Soy Mamang Lekai Digi Drug Lalon Bamuyema Nasiu Pagale Parba Muye Singing Maming MD Gani Say Kuntrataru Apopole Kidraba Sanai Kawi Mawanagi number 4 heroin gram Nipal Fangle Pagalaba Polamasi Maling Ketelda Lupa Lising Morfata Longi Wagni Hari MSF Kaksing District Committee Reform Tobuga Luina Elangbam Toibu President Takel Sangbam Mukundo Sermabu General Secretary Wina Kankre Losalapatanga Singapore Boxing Amukan Pizari Laloba Sina Kulai Tadukuna Santigi Lambida Sangsino Soccer Penasanama Uhelasi Haina Governor Dr. Nasma Haftulan Apple Tokre Amadi Tripurada CPM Mighty Piba BJP Mai Pakpanate Namtaviru Miangi Ning Tamba Pangmani Haina Safe Minister Wina Wasak Lorogadaba Biplak Depna Pongorokre Because probably the ISTV episode of Matang Slozre Ming Tavino Pomkana Kramsay.